Fl-isfond tal-fatt li l-protesti fl-Iran qed ikomplu jeskalaw u jiżdiedu r-rapporti ta' vittmi u arresti, il-Parlament Ewropew qed juri solidarjetà mal-poplu Iranjan. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola iddeskrivet dak li qed iseħħ fl-Iran bħala għajta qawwija għal-libertà u d-dinjità. The people of Iran are not protesting, they are crying out. Europe hears them, the world hears them, and they will only get louder. Qalet li l-poplu Iranjan qed jirrifjuta sistema ta' repressjoni li tmexxi kull aspett tal-ħajja taċ-ċittadini u fakret li l-istorja tal-Ewropa turi li l-għaġġ għall-libertà qatt ma jista' jitrażżan b'forza, theddid jew vjolenza. To the people of Iran, your pride and dignity as a people determined to build a great, free nation will inspire generations in Iran and around the world. Europe has always stood by your side, and you will always find us there with you. Minnaħa tiegħu il-Membru Parlamentari Ewropew Malti Daniel Attart li huwa wkoll Viċi President tad-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għal relazzjonijiet mal-Iran tkellem dwar il-ħidma konkreta li saret u qed issir fuq livell Ewropew biex tiżdied il-pressjoni fuq ir-reġim Iranjan. Insejħu lill-Kummissjoni Ewropea biex timplementa b'mod effettiv sanzjonijiet b'saħħithom fuq dawk li huma responsabbli għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem mhux biss qed insejħu wkoll biex il-Kummissjoni Ewropea tqis lill korpi tal-Gwardja Rivoluzzjonarja fl-Iran bħala organizzazzjoni terroristika għalfejn mhux sempliċement għal konfrontazzjoni imma biex inwittu triq ta' prinċipju għal riformi effettivi fl-interess tal-poplu Iranjan. Dr. Attart saħaq li ċifri ta' mwiet u arresti fl-aħħar xhur huma allarmanti u jitolbu reazzjoni konsistenti mill-Unjoni Ewropea. Farsa l-futur il-Membru Parlamentari Ewropew Malti enfasizza li d-diplomazija tibqa' essenzjali iżda trid tkun ibbażata fuq prinċipji ċari. Irridu nkomplu nagħtu ċans lid-diplomazija, ġifieri d-dialogu, però dialogu li jkun marbut u mibni fuq ir-riformi. Ġifieri ma nistgħux nittolleraw, ma nistgħux inpoġġu ma' min qed joqtol biex ikompli jirrenja. Il-messaġġ mill-Parlament Ewropew huwa wieħed ta' solidarjetà, konsistenza u azzjoni biex l-għajta tal-poplu Iranjan ma tiġix injorata u l-pressjoni internazzjonali tibqa' mirata lejn il-paċi, riformi u rispett sħiħ lejn id-drittijiet tal-bniedem.